Davai. Tšau! Okei, läheme mängime. Täna Okei. mängime ühte bängarmängu, mis oli minu sõbraga pissipüksi panema. Aga nüüd ma proovin, et sõbraga, kes ei karda väga palju. Nii et Davai, lähme pisse. Boom. Me võidame. Mees, see flashi, haha. Ta siis see flashing light on nii kõva. Okei, ma ei saa tapata. Flashing light on nii nagu kõva. Ma ei saa, okei. Davai. Vaatame. see oli okei, skipime seda. Oh my god! Okei, disclaimer. Siin on jumpscare'id. Ja Kõvad koorid. hääled. Nii käib. Ei, aga see, kui ta ütleb kõva hääl, Okei, oota, ma lähen panen tule kinni, oota. What the hell? Oh my god, no way, yeah. Okei, ma olen sees. Kus ma olen? Okei, it's me panos presents. Arrekataka. Vaatame, kuhu me liikuma peame. Okei, for contact the current objective. Kus ma seda objective'it vaatan sul? Kristo? Who this? Oi, crap. See sound Okei. oli hirmus. What does that mean? Me saime Boom! päris There goes suurest the tower. tuuandmed. Watch it crap. Okei. Ja. No okei, takas. A diary. Now I remember. A The diary. reason I came to my parents' house in the first place. The diary that I usually wrote everything. Kus But I on? don't remember where I put it. That's why I came here to search for it. I thought Leidsin mingi maybe if I Facebooki find mees. it, I can finally find some Seda on answers. vaja ühes asjas. Ma He ei accidentally ma leidsin cured me, seda. lost my memory. Ma tean. I have to find that diary. Search for the diary. Tingeling! Lähme otsime. Jaa. Sain, Kristo. Still off. Kuhu ma läksin? Mis must mees see on? What is that? Ikka ruumeris. Kristo, ma räägin. Flashlight. Okei. Siin me leiame. On vaja. Parent booki. Jipii. Open the parents room võime minna. Siin on parents room või? Ei ole. Lähme üles siis. Me võime minna. Objective on open parents room. No, pane vähemalt pool nagu lihtsalt. Lingangu, guli 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 wacha lingangu, lingangu, lingangu guli guli wacha lingangu, lingangu guli guli wacha. Näed, ja kui me nüüd teeme selle ukse lahti, siis see on kukt värk. Sul on lukus. Sul on võti ju. Jah. Ei, ma ei taha seda lahti teha. Okei, ma võtan kõrvakad ära ja teen lahti. Ja Kristo, oleme koos, okei? List of top 5 scariest jumpscares. Número 5. Okei, hea, ma võtsin kõrvakad ära. Ma ei võtnud. My parents' room. I haven't been in this room since their death. Korraks. Ei. Kristo? Kas just? My head
okei, ma olen In danger. okei. Mees. okei, paneme ukse kinni igaks juhuks. Ei, või teeme ukse igaks juhuks kinni, kui tuleb mingi jumpscare ja me jookseme ära. Oh my god! Kristo, ma ei tea, kas sa kuulsid, kuidas ma karjusin, aga... jaa, ma võtsin kõrvaga peast ära ja ma kuulsin sind. ainukene asi, mida hoiab mind mitte kartmas, on sinu see nägu. see on Aidven Jogo. Hikarugas. Kristo, peame kuulama seda teipi ja... oota, Hikaru, oota, ma tahan ka. kus see on? näed, me ei käinud ju siin toas. no mina käisin eelmises mängus, aga näed, siin on see teip. kuhu saab panna seda. Kaboom! ta ei kuulama. sa mis autisid full või? ei. väga hea. Ma kuulsin nüüd me peame magama minema. ma pakun, see lamp läheb siin poolest ka. see lamp? ei läinud isegi. Seal on? Go to sleep. nüüd ma ei mäleta üldse, mida oli vaja teha. ma ei näe midagi, mingi No. hunting. No. Please. mees, see hääl on actually päris hirmus. me peaaegu kusesin püksi. Low taper pay, the meme is massive. Hikaru, are you still with me? Are you still with me? jaa. What is this place? ma ei tea, lähme otse vaatama. Objective, go to sleep. tõsi, What was that thing? nägid seda või? see Follow oli mingi this. tingilingi ju. Why is this happening to me? kus see tingiling on? ma saan niimoodi jumpscare ka. eelmine. ah, pole midagi ju. ah. mis too? Just. I am miks sa ju... at the basement, but it doesn't make any sense. I don't understand. What is happening? Are those police tapes? What happened here? Wait. Something is wrong. This radio wasn't here before. kõrvad kinda valutavad selle mängimisest. Recently, there was a brutal family killing. The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police, saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, while she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach. While the other person's parents that were with them were nowhere to be found, the murderer seemed to got away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. What? A murderer? ma ei näe seda kaupa küljest. mis toimus? kõik on must. ai pidi. Sophie, is that you? kus? ah. seal taga. Is that
tuleb tagant. Kadunud. Okei, ma ei taha seda näha. Või ma ei tea, mis juhtub. Ikka meie käed on nagu koos. Oota, aga ma mõtlesin, et see sound, mis nagu, kui me läksime magama, me kuulsime seda ju. Jaa. See on selle raadio asi. What is happening? This can't be real. Was Sophie's and my parents' death really? I need to find out more. Tegid seda asja või? Ei. See oli mingi šlang mingi, mida... No bro, what is that? Ei! So Oh my god! something is not right. Sophie, her eyes were black. It's as if something was taking control over her. I must find her quickly. Miks ma ta flashlight ei saa panna? Kui ma mängisin Rotianiga, ma kutsusin teda selleks Spider-Maniks. Gap. Maybe I can squeeze through. Ja kas sa tead, miks ma kutsusin teda Spider-Maniks? Miks? Okei, vaatame, mis see on. What is this? Is this some kind of puzzle? Okei, loeme. Okei, panen nüüd light, 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 lever, light, light kooratata plus demon kaboom. Okei. Ja kus ma nüüd saan? First place. Okei, see on hea. Me siin tagasi. Ma ei taha Going on here? I will have a list of top 5 scariest jumpscares. Número 5. Mees! That is. There is one thing Mis that's for sure. jump scare I see must on? save Sophie. Whatever it takes. Whatever that is. I must save her. Okei, paneme uski. A curse is any expressed Grab a ladder! Tuleb äkki. Vist oligi õige, et tulla siia. Ätik ongi 3. korrusikar põhimõtteliselt, see on vaata see, noh. Kus Ma sain aru, kus nad hoiavad enda storage'it ja asju. Jaa. Mees. Mu arvuti praegu plahvatab. See peaks olema teisel. Ja see oli see on siin. Use the ladder. Climb the ladder. Oh hell nah! See on jumpscare ka. Jump scare. Ma on õige. Ära pööra ringi, ära mine ätikusse. Sophie, is that you? What are you doing? Kas ta kläpib ennast või? Pigem. Kristo, me vist peame jooksma. See See on ju see demon! Ei! Okei, ma surnud. Jaa, backflip mees. Jesus! Jeez, bro. Äkki see teleportib täna, jah. Jaa,